Uyu ni umwanya wo kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi ni tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Amakuru yacu turaza kuyatangirira mu mujyi wa Uvira, nyuma tuze kuyasoreza mu misozi miremire y'Imurenge. Kuko tumaze iminsi tubibabwira, mu mujyi wa Uvira hakomeje kugaragara umutekano mukeya, aho ku munsi w'ejo tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu y'umwaka wa 2025 abazalendo bafashe abantu benshi cyane barimo abo mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko nyuma yo gutabaza inzego zishinzwe umutekano zikora muri no mujyi wa Uvira, babashe gukora ubuvugizi, babasha kurekura abantu bamwe mu bari bafashwe ku munsi w'ejo tariki 12. Reka tubibutse ko umujyi wa Uvira hamaze igihe kirekire havugwa umutekano muke, ni nyuma yaho Gisegeti cyangwa se perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atanze itegeko ko abazalendo nabo bagomba kwihuza n'ingabo ziwe bagafatikanya kurwanya umutwe cyangwa se ingabo za M23. Ibi ntabwo byahiriye abatuye cyane mu mujyi wa Uvira, kuko abazalendo bose bari mu misozi ya Uvira bamanutse bahurira mu mujyi wa Uvira. Bamaze kuhagera n'ubundi ntibumvikana na FARDC, aho buri gihe bicara barasana, ugasanga buri gihe abantu benshi babitakarijemo ubuzima, ndetse n'abasirikare ba FARDC benshi bakomeje kwapfira cyane, dore ko umusirikare wa FARDC arimo kwitambika aho agiye nimba agiye kwiduka, yagerayo yahura n'abazalendo bakabamwatse imbunda. Ibi zakomeje gutuma haba umwuka mubi cyane. Reka tubibutse ko n'ubundi kandi muri uyu mujyi wa Uvira nta muntu ugisohoka hanze yitwaje telefone za smartphone, aho umuntu ari mu kugenda wahura n'abazalendo bakagufata bakakwaka telefone bakakurekura. Rero nuko bimeze uyu munsi, naho tariki 13 n'ubundi haravugwa abandi bantu bashimuswe n'abazalendo bo mu bwoko bw'abafurero, babafashe ntibazi ico babaziziza. Gusa aba bantu nibaza kugaruka naho turaza kubabwira amakuru. Twabashije kumenya umubari wabo, gusa nuko bafashwe mu gihe c'amasaha 4 za mu gitondo, burizwa imodoka bajanywe n'abazalendo, kandi bajanwa barimo bakubitwa cyane. Reka n'ubundi amakuru yacu tuyazamure mu misozi miremire y'Imurenge, asa nkaho hamaze kabiri hari amahoro nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye mu karere ka Rugezi, yayirimo ingabo z'u Burundi na FARDC n'abazalendo, ubwo bahageze bagakubitwa cyane n'ingabo zatwirwaneho M23 AFC. Kuva ico gihe basize bataye kajorite nyinshi cyane, basa nkaho bagiye ubutazagaruka, kuko ni igitero bari bise ko ari igitero ca nyuma cyo kugerageza uburyo bwo kwigarurira Rugezi. Reka twibutse abantu ko ukwezi gushize Rugezi irimo twirwaneho. Rero ibingibi byatunye inka nyinshi cyane ubu zitangira kwerekeza mu bice bijya za Rugezi, za Kabingo. Hari ibice byinshi zitagaragamo za Biziba zo kwirumba, ariko kuri none inka zikomeje kwigira imbere mu gace ka Minembwe. Andi marembo yose akikije Minembwe na amahoro, gusa kwa Murima aho ngaho ni mu irembo rya Karongi na za Gakenke haravugwa igitero ca Mayimayi iri kumwe na FARDC ndetse n'ingabo z'i Burundi zishaka kuzamuka zikinjira mu Koko, ngo zikazatera ziturutse Gakenke no kuri za point 0. Gusa kugeza aya masaha igitero ntikirabasha kuzamuka ngo gihuruke mu Koko. Kuzamuka kugera mu Mikenke nabo na amahoro, nubwo umwanzi atari kure cyane nabo, ariko kugeza amasaha nta sasu naho kandi rirongera kumvikana. Muco hagati cyose bari bakira amahoro, ukazamura ukagera mu Cabijombo, gusa isoko ya Mitamba yari isigaye iremamo imyunyu, amasukari, amasabune ndetse n'ibindi bikoresho byose by'ibanze byari bikenewe. Uyu munsi kandi FARDC ikorera muri kara gace yongeye gufunga iriya soko, dore ko isoko ariyo yari ingenzi yari isigaye igaburira cyangwa se heza abanyaminembwe
ibintu bimwe na bimwe by'inkenerwa nk'imyunyu n'amasukari n'amasabune. Gusa umugambi wa FARDC ni ugushaka uburyo basiba inzira zose zageza ubufasha ku banyamurenge. Mu minsi ishize mwabonye ko bohereje indege ziraza ku kibuga c'indege ca Kiziba ziteramo ibisasu zigamije ko zakwica ikibuga kuko indege yari yatangiye gukora ubutabazi igemurira abantu bari mu menembwe ibyo kurya cyangwa se ibikoresho by'ibanze. Ibi byabaye n'ubundi nyuma yaho bafunze inzira yo kwa Murima ariyo abakomeretsa cyangwa se abadandaza bazamuragamo ibicuruzwa bikaja kugurirwa mu menembwe. Rero nuko byifashe, ariko n'ubundi jambo ni ryarindi, Imana izironkera izikora ibyo badatekereza. N'ubundi ko abantu bagituye imurenge ntabwo ari imbabazi zabo, ntabwo ari n'ubushake bwabo, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Turabashimiye cyane kuba mwemeye kubana na Master TV1 muri uno mwanya w'amakuru. Amakuru yandi turaza kuyabagezaho ku masaha y'ijoro. Murakoze cyane.